inyuma yuko umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço Tshisekedi ahora ashimira anita inshuti ye magara, nta nubwo ari ibintu umuntu yajijinganya ahubwo ni inshuti, inyuma yo kwangira abandi benshi, noneho na Joao Lourenço nawe Tshisekedi ntari buze kumwumvira cyangwa kumwubaha. None se noneho ko ayoboye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi Afurika yunze ubumwe nayo ikaba iri mu bahuza, biraza kugenda bite, birarangira bite? Tshisekedi arabyitwaramo ate? Ukuri guhari nuko Tshisekedi nawe abantu bari buze gutegereza kureba uko yitwara. Ariko tukira aho ngaho, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe, inyuma yuko Joao Lourenço atangaje ibi bintu, Patrick Muyaya nawe ahise atangaza ngo L'Mouvement Sauve la RDC washinzwe na Joseph Kabila Kabange i Nairobi muri Kenya s'est auto-exclu du prochain dialogue national estimé. Patrick Muyaya bivuze ngo Patrick Muyaya ahise atangaza ko iyi Mouvement Sauve la RDC yashinzwe na Joseph Kabila Kabange itazisanga mu biganiro biteganyijwe mu gihugu. Aha, Patrick Muyaya. Le Mouvement Sauve la RDC de Joseph Kabila s'est auto-exclu du prochain dialogue national estimé. Patrick Muyaya we ahise atangaza ko iyi mouvement nshya ya Joseph Kabila Kabange itazagaragara mu biganiro by'abaturage imbere mu gihugu, inyuma yuko Joao Lourenço Gonçalves abitangaje ko hakwiye kubaho ibiganiro. Nk'umuvugizi wa guverinoma akaba minisitiri w'itangazamakuru, afite amakuru ibi biganiro muri Kongo bizaba, ibiganiro bihuza abaturage imbere mu gihugu bizaba nk'uko nabibabwiye. Tshisekedi yabyemera atabyemera, ariko ibiganiro by'imbere mu gihugu byo bigomba kuba. Ariko kuki guverinoma biciye muri Patrick Muyaya, kuki bari kugaruka kuri iyi movement ya Sauve la RDC? Nuko imbere mu gihugu byacitse byayobye, iyi Sauve la RDC yabiciye, yayisibona n'abayoboke benshi cyane pe. Perezida Paul Kagame kuri wa 17 Ukwakira 2025 yakiriye mugenzi we uyobora Senegal ni Bassirou Diomaye Faye, akaba yatangira uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 hano mu Rwanda. Ubwo umukuru w'igihugu yakiraga Faye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, yari kumwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye barimo abaministri. Inde utari gukurikira ubu turinde gukora iki kiganiro nona, guverinoma iyobowe na Judith Suminwa ubu tuvugana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu biganiro n'aba investisseurs b'abanyamerika. Ubu tuvugana ibiganiro birahari, hari n'ama TV ariko bitambutsa mu buryo buri live. Bari mu biganiro n'aba investisseurs b'abanyamerika. Mu by'ukuri abanyamerika bazashora imari yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi AFC M23 iki muri biriya bice, ndetse ibintu byose bimeze neza. Uganda, mu gihugu cya Uganda naho hari kuvugwa inkuru ikomeye cyane. Ambasaderi wa Uganda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yitwa Zaki Kibedi yatangaje ko umugabo witwa Charles Mwesigwa uzwi nka Abey uherutse gushyirwa ahabona na BBC kubera ibikorwa byo gucuruza abakobwa bo muri Uganda bajyana i Dubai atari umunya-Uganda nk'uko byari byavuzwe mbere. Ibi rero bibaye nyuma yuko mu byumweru bike bishize umunyamabanga wa leta muri Uganda ushinzwe urubyiruko n'abana Balamu Barugahara yasabye ko uwo mugabo afatwa kandi agashyikirizwa ubutabera kubera ibikorwa by'ubucuruzi bw'abantu, cyane cyane abakobwa bajyanwa mu Buraya mu buryo butemewe n'amategeko. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV, namwe nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nkuko tuba twayibateguriye kandi nkuko musanzwe mubimenyereye. Muri kumwe nanjye Robert Sympathique Iyandemye. Kora subscribe, like, comment na share ku biganiro byacu kugira ngo birusheho kugenda neza. Buri kiganiro cyose dushyizeho uzajya ubasha guhita ko ukibona.
mu kiganiro cyacu rero cyo kuri uyu munsi reka mbabwire ko tugiye kuganira ku nyungu zitandukanye aho ndibuze kubabwira ko perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal ari mu Rwanda aho yatangiye uruzinduko rw'akazi. Naho ikindi turibuze kubabwira ko hari abagwiriwe n'ikirombe bakaba rero mu karere ka Rutsiro bavanywemo ariko bamaze kuhasiga ubuzima. Ikindi kandi turibuze kubabwira muri kino kiganiro cyacu nuko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeje guhuza abazarendo hagati yabo bakarasana bikaba bikomeje kuba ibintu bibi cyane. Naho mu gihugu cya Uganda yihakanye Abeyi Mwesigwa ushinjwa gucuruza abakobwa i Dubai. Nanone kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turibuze kubabwira ko umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni Joao Lourenço Emmanuel Gonzalez, perezida w'igihugu cya Angola, yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nta kindi gisubizo gisigaye uretse ko bagomba gukora ibiganiro hagati y'abaturage bose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byatunguranye, hakaba hasigaye kwibaza ese Tshisekedi araza kubyemera. Abantu bose si yose Tshisekedi yarayihakaniye ko nta biganiro bishobora kubaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere mu gihugu, ariko noneho Afurika yunze ubumwe cyangwa se noneho inshuti yiwe ahora ashimira Joao Lourenço irabimusabye. Ese amaherezo arabayaye? Ni nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iki kiraza kuba ikintu gikomeye cyane. Tshisekedi ntabwo biri buze koroha. Ikindi kintu kiri buze kugaragara nkaho kiri buze gutuma bitoroha nuko inyuma y'uko ibi bintu bibayeho, Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahise atangaza ko ngo iyi muvuma Joseph Kabila Kabange yashinze ejo bundi muri Kenya ngo yo irahejwe, ngo ntabwo izigera yitabira ibiganiro bizaba imbere mu gihugu. Rero bisobanuye iki? Ibi bihise bica amarenga yuko mu by'ukuri muri Kongo hashobora kuba hagiye kuba ibiganiro, ahubwo hakagira ababihezwamo ariko byabaye. Icyo cyo kirashoboka, ibyo biganiro bashobora kugira ababihezwamo ariko mu by'ukuri ibyo biganiro byo bigomba kuba. Tshisekedi yagiye agaragaza ukwinangira, ariko amaherezo biragaragara ko ibi biganiro bishobora kuzaba. Ibyo rero byose turakomeza tubitegereze muri rusange. Reka rero mbahereze ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro tugiye kugera hano mu Rwanda aho hari inkuru iri kuvuga yuko perezida w'igihugu cya Senegal yatangiye uruzinduko rw'akazi hano mu Rwanda, akaba ari uruzinduko rw'iminsi igera kuri 3. Perezida Paul Kagame kuri wa 17 Ukwakira 2025 yakiriye mugenzi we uyobora Senegal ni Bassirou Diomaye Faye, akaba yatangiye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 hano mu Rwanda. Ubwo umukuru w'igihugu yakiraga Faye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, yari kumwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye barimo abaminisitiri. Mu ruzinduko biteganyijwe ko Faye azasura inzego zitandukanye z'u Rwanda zirimo urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, Rwanda Development Board, na Minisiteri ya Siporo, aganire n'abayobozi bazo. Ikindi kandi nuko Perezida Kagame azakira Faye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku wa 18 Ukwakira, no kuvuga ku munsi w'ejo, bagirana ikiganiro cyo mu muhezo mbere yo kuganira n'itangazamakuru. Biteganyijwe ko u Rwanda na Senegal umubano w'ibi bihugu umaze imyaka myinshi ukaba uhagaze neza. Muri 2011 u Rwanda rwafunguye ambasade mu mujyi wa Dakar, iba imbarutso y'ibikorwa byinshi byahuje ibi bihugu byombi. Uyu mubano kandi washimangiwe n'inzinduka abayobozi ku mpande zombi bagiriye i Dakar n'i Kigali. Perezida Kagame aheruka muri Senegal muri Kanama 2025. Urumva ko ntabwo ari iminsi myinshi ishize hari inama ijyanye n'ibiribwa, icyo gihe Perezida Paul Kagame yari yitabiriye muri rusange. Ibi ngibi rero bikaba mu by'ukuri ari ibintu byiza cyane. Perezida wa Senegal akaba agiye kumara iminsi 3 hano mu Rwanda. Urumva ko Perezida Paul Kagame yagiye kumwakira ku kibuga cy'indege i Kanombe, ariko noneho ku munsi w'ejo azanamwakira muri Village Urugwiro. Urumva rero u Rwanda ruragendwa, u Rwanda rwakira abashyitsi neza rukabahereza ku mata, niko bigenda nyine. Urumva ko kandi ikindi uyu Faye perezida w'igihugu cya Senegal yagiye agaragaza kenshi ko Perezida Paul Kagame ari icyitegererezo kuri we, ndetse ko afite byinshi yamwigiraho nk'urugero, nawe bikamufasha kuyobora igihugu cya Senegal kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Ibyo byose rero ni ibyiza by'u Rwanda. Reka dukomeze kwifuriza u Rwanda
kugendwa dore ko rusanzwe runagendwa. Reka rero dukomeze n'ikiganiro cyacu tuvuye kuri iyo nkuru. Reka tubabwira ko abaturage babiri bo mu karere ka Rutsiro bagwiriwe n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro ubwo bari bagiye gutabara mugenzi wabo bakoranaga ubucukuzi butemewe, bakaba rero bavanywemo nyuma y'amasaha 28 bapfuye. Iyi rero ni impanuka yabaye ku wa 15 Ukwakira 2025 ahagana saa 8 z'amanywa mu murenge wa Murunda akagari ka Kirwa ni mu mudugudu wa Karumbi. Uwacukuraga rero ni Bikorimana Jean de Dieu w'imyaka 21, Mugenda Cyayisenga Damascene w'imyaka 26 na Nibayavuge Daniel w'imyaka 43 cyabagwiriye bagiye kumutabara. Naho bikimara kuba umurambo wa Bikorimana wahise ukurwamo ndetse ujyanwa mu bitaro bya Murunda. Abandi babiri cyagwiriye bari bagiye kumutabara byarangiye bwije batarakurwamo. Imirimo yo kubashakisha rero yaje gukomeza bavanwamo nyuma y'amasaha 28 ku mugoroba wo kuwa 16 Ukwakira 2025 ku isaha ya saa 12:30. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twaje Amahoro akababwiye itangazamakuru ko iki kirombe bacukuragamo cyari cyarahagaritswe gukorerwamo. Birumvikana rero ko bano bakigiyemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Polisi n'inzego z'ubuyobozi bakoresheje inama abaturage bababwira ububi n'ingaruka zo kwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, bibutswa ko baba bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Imirambo y'aba baturage bagwiriwe n'igisimu yajyanwe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzumwa mbere yuko ishyingurwa. Twaje Amahoro yibukije ibigo bifite ibyangombwa ko bigomba kuzuza ibisabwa kugira ngo bicukure bitangiza ibidukikije, gushakira ubwishingizi abakozi bikoresha ndetse no kubakira aho bacukura no kwashyira uburinzi mu rwego rwo gukumira abacukura bitemewe n'impanuka zitwara ubuzima bw'abantu. Urumva ko rero nta kundi nyine twabifuriza kugirira uko ridashira, ariko ntabwo ari byiza ko abantu bakomeza kujya mu birombe. Njya numva hari abagenda bavuga ngo u Rwanda nta birombe by'amabuye y'agaciro rugira. Biba bisekeje biranatangaje. Ahaho ni mu karere ka Rutsiro. Munumve ko hano ni mu kirombe cyanahagaritswe kitagicukurwa cyangwa se byenda cyakorerwagamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ahubwo u Rwanda rwose nta mabuye y'agaciro. U Rwanda rwose nta mabuye y'agaciro. Ndatekereza ko nk'igihe rwatekereje kuyacukura kuyacukura neza bya nyabyo isi yose izarwumva. Ikindi kandi nababwira ndekambabwire yuko mu gihugu cya Uganda naho hari kuvugwa inkuru ikomeye cyane. Ambasaderi wa Uganda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yitwa Zaki Kibedi yatangaje ko umugabo witwa Charles Mwesigwa uzwi nka Abey uherutse gushyirwa ahabona na BBC kubera ibikorwa byo gucuruza abakobwa bo muri Uganda bajyana i Dubai atari umunya-Uganda nk'uko byari byavuzwe mbere. Ibi rero bibaye nyuma yuko mu byumweru bike bishize umunyamabanga wa leta muri Uganda ushinzwe urubyiruko n'abana Balamu Barugahara yasabye ko uwo mugabo afatwa kandi agashyikirizwa ubutabera kubera ibikorwa by'ubucuruzi bw'abantu cyane cyane abakobwa bajyanwa mu Buraya mu buryo butemewe n'amategeko. Ambasaderi Kibedi yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'ubugenzuzi bwimbitse byagaragaye ko uwo witwa Abey Mwesigwa nta makuru namwe agaragaza ko afite ubwenegihugu bwa Uganda. Ambasaderi yongeyeho ko inzego z'umutekano za Dubai zamaze gufata Mwesigwa ubu ngubu akaba afungiye muri Al Awil Central Prison, aho rero arindiriye ko dosiye ye ishyikirizwa ubutabera. Mu kwezi gushize BBC yashyize hanze filimi mbarankuru igaragaza uburyo Charles Abey Mwesigwa ashuka abakobwa bo muri Uganda ababwira ko abajyanye i Dubai kubashakira akazi ariko bagerayo akabashora mu Buraya. Inkuru yashingiye ku nkuru y'umukobwa Monica Karungi wapfiriye i Dubai mu 2022 bivuga ko yiyahuye, ariko BBC yo ikemeza ko ashobora kuba yarishwe nyuma yo gushwana na Mwesigwa.
Muri iyo filimi hari aho Mwesigwa yumvikana yiyemerera ubwe ko akora ubwo bucuruzi ubwo yarimo gufatwa amashusho atabizi. Nyuma y'iyo filimi Minisitiri Balamu Barugahara yasabye inzego zishinzwe umutekano gukorana na Interpol kugira ngo uwo mugabo afatwe, cyane ko BBC yari yatangaje ko ari uwo mu gihugu cya Uganda. Ambasaderi Kibedi yagaragaje ko ambasade ya Uganda ikomeje gufasha abanya-Uganda baba muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu barimo n'ababuze ibyangombwa. Kugeza ubu ngubu rero Charles Abbey Mwesigwa aracyafungiye i Dubai, naho ubwenegihugu bwe bukomeje kuba amayobera mu gihe Uganda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zikomeje gukorana kugira ngo hamenyekane ukuri ku byaha ashinjwa. Ibi ngibi ngira ngo mujya mubyumva kenshi no mu Rwanda hari abajya bafatwa bari bagiye gucuruza abana b'abakobwa, cyangwa se abana b'abakobwa bagafatwa bari bagiye gucuruzwa mu buryo butandukanye. Ugasanga abana b'abakobwa bavuye hano mu Rwanda bateze imodoka bagiye muri Uganda, basanzeyo umuntu ubabwira ko ngo yabashakiye akazi za Dubai, za Omani n'ahandi muri ibyo bihugu by'Abarabu ngo bazabonayo akazi, naho kumbi bagiye gucuruzwa. Murabizi abahora bataka bavuga bati ni mudutabare Leta y'u Rwanda, turabizi muri ababyeyi, ni mudutabare, turi za Omani twahezeyo, turi mu Buhinde twahezeyo, turi mu Bushinwa twahezeyo, turi za Kosovo twahezeyo, ni mudutabare turebe ko twataha dusubire iwacu mu gihugu. Ibi rero ngira ngo murabizi mu Rwanda ho ni n'icyaha gikomeye gucuruza abantu. Mu Rwanda ni icyaha gikomeye cyane, ngira ngo murabizi. Ibi rero biriho cyane, birahari, si muri Uganda gusa. Mutagira ngo kubera yuko ngo mbisomye ngo biri kuba muri Uganda cyangwa se n'iki oya, ngira ngo n'ababizi neza hano mu Rwanda musanzwe mubyumva. No mu Rwanda ubu bucuruzi bw'abantu hari abajya babufatirwamo cyane, hakagira n'abafatwa bari bagiye gucuruzwa batari banabizi. Ibi rero ni ibintu biteye inkeke cyane, kandi buri wese agomba mu by'ukuri kwitondera. Nkuko rero nkomeje kugenda mbigarukaho mu biganiro byacu, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kubera ibintu bibi cyane. No mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki nababwira ukuntu hari ahantu FRDC na Maimai basubiranyemo muri Katanga bakicana. Nababwiye ukuntu Wazalendo na FRDC bari gusubiranamo. Mbabwira n'ukuntu Wazalendo na Wazalendo bonyine ubwabo bari gusubiranamo. Ubu rero imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahanganiye muri teritwari ya Uvira na Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bamwe bahasiga ubuzima. Ku wa 16 Ukwakira 2025 umutwe uyoborwa n'uwiyita General Nyerere wahanganiye n'uwa General Makanaki mu gace ka Biriba kari muri groupement ya Runingu iherereye muri Uvira. Hakomereka batatu, undi umwe uyoborwa n'uwitwa Kiyaye n'uwa Kangadadi yahanganiye muri groupement ya Ruvungi Itara nabwo muri Uvira. Hapfa umwe nkuko societe civile ikorera muri teritwari yabisobanuye. Ku wa 16 Ukwakira muri groupement ya Kikonde iherereye muri teritwari ya Fizi naho habereye imirwano yahanganishije ibice bibiri by'umutwe wa Maimai Biloze Bishambuke. Hapfa umwe mu barwanyi bakuru. Umwe mu bagize societe civile nanone ikorera muri Fizi yatangaje ko urupfu rw'uyu mu ofisiye wa Wazalendo rwaciye igikuba muri Kikonde, bituma abaturage bahagarika imirimo baguma mu ngo zabo. Mu gace ka Mutambara gaherereye muri groupement ya Basimukuma Sidi naho muri Fizi habayeho guhangana kw'imitwe ya Wazalendo. Hapfa umukobwa na nyina uri mu kigero cy'imyaka 50. Umuyobozi wa societe civile ikorera muri Uvira na Fizi Mafikiri Mashimango yatangaje ko umutekano wo mu bice byo mu kibaya cya Rusizi ukomeje guhungabanywa n'amakimbirane ya Wazalendo. Asaba ubuyobozi bwa leta gutegura inama ikemura iki kibazo. Ku ruhande rwa Uvira, umuyobozi wungirije w'iyi teritwari yitwa Kifaru Kibonge Deki yatangaje ko
kuwa 16 Ukwakira habaye inama y'umutekano yafatiwemo ingamba zo gukemura iki kibazo. Ibi rero biragaragaza ko mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bonyine ubwabo ni ugusubiranamo hagati yabo, bakomeje kwicana. Abo bose mbasomeye, abo bose mbabwiye ni abazalendo. Nkuko nanone yababwiye mu kiganiro cyabanje, abazalendo ni abantu benshi bagiye bishyira hamwe, ariko bakaba bafite abakomanda babo babaha amabwiriza batandukanye. Iyo bahuriye ahantu rero ari abazalendo bafite abakomanda batandukanye, ntabwo babasha kumvikana, birangira barasanye. Iki nicyo rero kibazo mu by'ukuri gikomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunyarukiye muri Kenya gatoya, umukobwa wa Raila Amolo Odinga, Winnie Odinga, yatangaje ko umubyeyi we yapfiriye mu maboko ye ubwo bari mu Buhinde kandi ko yari agifite imbaraga. Raila yapfuye tariki ya 15 Ukwakira 2025 nyuma yo guhagarara k'umutima. Yari yajyanye na Winnie kwivuriza amaso mu bitaro bya Ayurvedic. Ubwo abanyakenya bari mu muhango wo guherekeza uyu Raila Odinga, dore ko yaherekejwe n'abanyakenya benshi cyane muri stade ya Nyayo kuri wa 17 ni kuri uyu munsi. Winnie umukobwa we bari kumwe yatangaje ko umubyeyi we yari intwari, bityo ko yabaye umunyamahirwe kumugira. Mu butumwa yahaye Raila, Winnie yagize ati, sinzi uwo nzakumbura cyane, papa cyangwa intwari yanjye iruta izindi. Ndi umukobwa w'umunyamahirwe ku isi kubera wowe papa. Winnie yasobanuye ko ari wenyine ushobora kuvuga ukuri ku rupfu rw'umubyeyi we kubera ko bari kumwe mu Buhinde kandi ko yamupfiriye mu maboko. Ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwa Odinga, Winnie yagize ati, icyo gitondo yagejeje ku nshuro 5. Yapfuye afite imbaraga, apfana agaciro n'ishema, bigomba kubatera ishema namwe. Raila Odinga yabaye minisitiri w'intebe wa Kenya kuva mu 2008 kugeza muri 2013. Abumwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi igihe kirekire, biteganyijwe ko agomba gushyingurwa kuwa 18, no kuvuga ku munsi w'ejo. Raila Odinga ari bushyingurwe kuri uyu wa 6 muri rusange. Reka dukomeze kumwifuriza rero kugira iruhuko ridashira. Ngira ngo murabizi ko muri za 2011 uyu Raila Odinga yaje mu Rwanda yakirwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu by'ukuri bakaba bari n'inshuti muri rusange. Dukomeje n'iki kiganiro cyacu rero kababwire ko tugarutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nyiragongo, hariyo abantu benshi bamaze gutabwa muri yombi na AFC M23 muri village ya Ngangi ya 3 kuri uyu wa 5. Byatewe n'iki? AFC M23 yakoze umukwabo muri Nyiragongo. Murabizi ko muri Nyiragongo habamo abantu benshi cyane bo muri FDLR bakunda guhungabanya umutekano. Murabizi ko rero AFC M23 ikunda kugenda igakora y'umukwabo ibintu byose kugira ngo ibashe kubamanurayo, ibintu birushaho kugenda neza. Ni nako byagenze rero, uwo mukwabo nanone yongeye irawukora, yari maze iminsi itabikora, hakaba ari benshi rero bahafatiwe, kandi akenshi iyo bafashwe AFC M23 igikunda kuberekana. Ubwo rero turategereza turebe ko AFC M23 ishobora kuza kwerekana abantu bashobora kuba mu by'ukuri baguye cyangwa se bafatiwe muri uwo musako wa AFC M23 hariya muri Nyiragongo. Nkuko nari nababwiye rero, reka mbabwire yuko perezida w'igihugu cya Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ni Joao Gonçalves Lorenzo Emmanuel, ni perezida wa Angola, yamaze gusaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko mu by'ukuri akwiye gutegura ibiganiro imbere mu gihugu hagati y'abakongomani bakaganira. Ibi ngibi Joao Lorenzo yatangaje bije bikurikira abandi bantu benshi cyane batandukanye bagiye basaba Tshisekedi gutegura ibiganiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bijya bigorana cyane kuri Tshisekedi kumva ibi bintu, ku buryo aherutse no gutangaza ko ngo kereka niba mwica cyangwa se bakamukura ku butegetsi, ariko ibyo ngibyo ntibiramuka bitabaye ngo ntabwo ashobora kuzigera aganira n'abaturage hano imbere mu gihugu. Ariko rero inyuma y'uko umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe Joao Lorenzo Tshisekedi ahora ashimira anita inshuti ye magara, nta nubwo ari ibintu umuntu yajijinganya ahubwo ni inshuti,
inyuma yo kwangira abandi benshi. Noneho na Joao Lorenzo nawe Tshisekedi ntari buze kumwumvira cyangwa kumwubaha. None se noneho ko ayoboye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kandi Afurika yunze ubumwe nayo ikaba iri mu bahuza, biraza kugenda bite, birarangira bite? Tshisekedi arabyitwaramo ate? Ukuri guhari nuko Tshisekedi nawe abantu bari buze gutegereza kureba uko yitwara. Ariko tukira aho ngaho, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe, inyuma y'uko Joao Lorenzo atangaje ibi bintu, Patrick Muyaya nawe ahise atangaza ngo L'Mouvement Sauve la RDC washinzwe na Joseph Kabila Kabange i Nairobi muri Kenya s'est auto-exclu du prochain dialogue national estimé. Patrick Muyaya bivuze ngo Patrick Muyaya ahise atangaza ko iyi Mouvement Sauve la RDC yashinzwe na Joseph Kabila Kabange itazisanga mu biganiro biteganyijwe mu gihugu. Aha, Patrick Muyaya. Le Mouvement Sauve la RDC de Joseph Kabila s'est auto-exclu du prochain dialogue national estimé. Patrick Muyaya we ahise atangaza ko iyi mouvement nshya ya Joseph Kabila Kabange itazagaragara mu biganiro by'abaturage imbere mu gihugu, inyuma y'uko Joao Lorenzo Gonzalve abitangaje ko hakwiye kubaho ibiganiro. Nk'umuvugizi wa guverinoma akaba minisitiri w'itangazamakuru, afite amakuru ibi biganiro muri Kongo bizaba, ibiganiro bihuza abaturage imbere mu gihugu bizaba nk'uko nabibabwiye. Tshisekedi yabyemera atabyemera, ariko ibiganiro by'imbere mu gihugu byo bigomba kuba. Ariko kuki guverinoma biciye muri Patrick Muyaya, kuki bari kugaruka kuri iyi movement ya Sauve la RDC? Nuko imbere mu gihugu byacitse byayobye, iyi Sauve la RDC yabiciye, yayisibona n'abayoboke benshi cyane pe. Bahise bakoresha ingofero zanditseho Sauve la RDC, imyenda yanditseho Sauve la RDC, abaturage bose batangiye kuvuga Sauve la RDC, kuko rega byonyine urebye ako kazina bafashe bakabyita Sauve la RDC, buri mukongomani wese ahava akagera arakisangamo, ako kazina arakisangamo rwose. Ninde mukongomani se utari kubona ibibazo biri muri Kongo? Ninde mukongomani utari kubona uburyo Tshisekedi ameze nk'uwatereranye igihugu? Ninde mukongomani se ubu noneho utamaze kwemera ko AFC M23 mu bice yafashe iganje kandi no kuhava bitagishobotse? Ninde utari kubibona ubu nonaha? Ninde utari gukurikira ubu turinde gukora iki kiganiro nonaha? Guverinoma iyobowe na Judith Suminwa ubu tuvugana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu biganiro n'aba investisseurs b'abanyamerika. Ubu tuvugana ibiganiro birahari, hari n'ama TV ariko bitambutsa mu buryo buri live. Bari mu biganiro n'aba investisseurs b'abanyamerika. Mu by'ukuri abanyamerika bazashora imari yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi AFC M23 ikiri muri biriya bice, ndetse ibintu byose bimeze neza. Kandi mu bice aba investisseurs b'abanyamerika bazaza gushoramo imari mu byo bumvikanye na Kinshasa, ntabwo ibice AFC M23 yafashe birimo. Ntabwo birimo rwose, mubimenye, mubyumve kandi mubyakire. Bazaza bakorane na Kinshasa, AFC M23 ikomeje kuganza mu bice byayo. Ni ukuvuga ngo bya bindi batekerezaga ngo bizaba bagasinyana na Amerika, ruko ngo Amerika yabanje gukubita AFC ngikava hariya, ibyo byaranze. Igihe ari nuko ngubu bagomba kwemera bagakorana na Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka mbashimire cyane nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV, namwe nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ibiganiro byacu nakagaruka. Nge bagezaga ikiganiro nari Robert Sympathique Iyandemye. Mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Asante sana.